strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli 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 lei lau malo se lea. Lau se lau pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. But most of all, I never lost my grace. I told my family Mary. Ooh, I told my only all. Only God to do. I see the end. And tomorrow we Sofa Yesu. Amen. Ja, bia le tua i le nea fiafi. Ia, whaptai le tua, ia, i lona lofom lona ngalei, ona o le nei aso, ua tue tātou tue mafuta i lunga, i le tātou por kalama, ia, i le nei fiafi. Ia, ia o le tamaitai nātou matamata mai e o usulon pese, ia, o le pasle nā o le tātou por kalama, ia, le tū fine, ia, fina. Ia, ele tele na was whamtalanga. Ia, saki hole leo ho mole. Ia, ave nei teime, ave le vi inga mal whaptai i le tua. Ia, ona o le ola ma le malosi u whape naoro tatou maua pea i le aso ma le aso. Ia, whaptai i le tua ia. O te tono o manuia uma i tatou. Ia, whaptai ho ila i le tua ia ona o le nea wanoa o whape nā ona tatou maua ia o whape nā fo e ona wha ea ina i le tatou por kalama i le nei aso i lungo te penga whailangi. Ia o whaptai i le atua ia o teritonu ia o whai fo isina umi ia tatou le whei loai. Ia e whaptai i le atua i le nei wanoa tā ua. Ia o whape nā ua o ina e wha ea ina i le tatou por kalama i peo na masani ai i astofi te itasi. Ia o le vi inga mal whaptai i le atua. Ia ona o Messi City o ia whaia ia mo i tātou a o tātou whea ngai e fo i whe au mga ruenga ia a wafoli tausinga o tātou a inga. Ia le whaptai na i le atua tai i le atua o le awa no tā ua o mwhai ona toi tātou wheiloa i lunga o le tātou por kalama i le nei aso. Ia taritonu ia tele fo ia o le pisi ia le ngate i leo o nisi fo ia o tuatuangia ia sa o au ai e tuai ia i le vai aso o te anei ia sa whape nā sa au ai e tuai fo i le toi aso le tina si o mātou tina le toi pō se lilo ia o uma fo i ona whai loa i nā atu lungo le tātou por kalama ia le aso fo e o le tina ia pe on a wai e tuai ia o le vi inga mal whaptai le tua ia ua sao mauli ia wha moe moe fo e o le tina ia ua whaptai fo i ua mo fo i lewa no tue whaatase a inga ia o uso o tu whapine o ia
o mātou anko ia anti o whaisinga lewa ia mātou te le mafuta ia e patai ia ua maua no tā ua tā whapena ana mātou celebrating ngā ile aso le malanga tina ia ua te tonu mātou nganga mo mātou luto ia o mātou tina ia ua sao le ola e whaavau ia ai whaptai la i le tua ia o le nei fo i mautanga sa pena toi mātou mafutai ia o le ia e watu fo i lau anganga whaapetai ia i o tātou paanga o tātou ainga sunga i whapea ngainga o tō whalitua le ngātai leo o wō me masani o le tātou porkalama ia i la o tō nofo te talom ia a wā fo i le aso sio mātou tina sa whapena o awa i tuai ia ai vi ia le tua whaptai le tua mo mea uma ia isi se whaison no loto ia na o le tua ia ai whaptai le tua ia o le ua toi te liu mai whainga maranga ia o maua le malosi ma le ola le ngātai lea ia o le avanoa ia o toi tātou whei loa i lunga o le tātou Paul Kalama ia i le aso tofi pei o le masani ai ia o le ia o te whaatalofa tuai le Paul Kalama i le nei fiafi i le Jesus is the Answer podcast i la o tau sunga i whawhia ngainga pe o i o le tala lei ia i tuli manu wha o le nei kolope o lo o tātou iai ia whaatalo whaatulu Paul Kalama le swafa manu malo Yesu ke viso i la o tau sunga i whawhia ngainga ma o tau whale tua whaatai la o tau nofo talo whaatai fo i lo o tau ngaluenga tausi o lo whaia pe i le aso o le tu inatu o mātou tangata i talo sanga i lumo o le atua tai fo i la o tau ngā luenga i le whaingo fie tai fo i la o tau ono sa i fo i winga fo i maanga o le lafu maa moe i wai te mi tele o maa moe o le moko i whaalongo ka ai o lea ia e whaatalo whaatua i le Paul Kalama i la o tau sunga i whaapia ngainga ia ele ngata i lea ia o tatou tama matina matutua si o tatou atunu Samoa ia le ngata i Samoa ia o Amerika nei ia po le lalangi a koa le meo lo o iaisi Samoa au sino si o tatou atunu ia e whaatalofa atu le Paul Kalama ia te o tou whaapitai la o tou ngā luenga whaapitai la o tou tāpuai ia o alo atu o tama whanau i le aso ma le aso i whiau ma ngā luenga le ngata i lea o le tausinga o ainga o le tausinga o ekalesia o nuu ma whala potopotonga amen ia e lea ia e whaatalofa atu i le Paul Kalama ma whaamanui atu Paul Kalama ia te o tou ia o sino si o tātou atunu i ta māma tina matua ono o la o tau tapua inga o lea whaafo i blebi inga ma whaatai lea tua pule alofa lea tua i fōa i atu pēr le malosi ma le ola ia te o tau i lea aso ma lea aso ia o tātou so i fua maola i pēr le neilo langi ia le ngata lea ia o te whaatalofa whaapitoa atu i le nea fiafi ia i lau whaife au ia i le sunga ia wesele i sa take ia malfale tua ia wā i le ne fiafi le ngata i lea pa pele nofo i alo wa tai tele ia te olua mātua pa le nganga ono lo o lua te talo mai foi ia o whai malanga atu foi ia a wale aso le tina ia lewa te liu mai whanua e whainga malanga ua sao mauli me uma ia ai whaptai la o rua nofo talo mo i maua ma tina le ainga ia maise le fine o le ia whatalo whatua i le Paul Kalama ia te urua nei o mātua whale nganga ia i le nei a fiafi ia le ngate lea ia whatalo whatu i pāanga warm a inga o le tātou Paul Kalama i le nei a fiafi o le Jesus is the Answer podcast. Welcome. Thank you for tuning in. Thank you for joining our podcast tonight. As we usually live every Thursday. You know, it's been a week since the last time we
air boyfriend, but papatai I le atua ia o lea ua toe maua le nei avanoa tāua ia ua tātou mafuta I lunga o le tātou polokalama. Ia papatai I le atua ia o lea ua toe tātou whiloai. Ia male manuia I lunga o le tātou polokalama. Ia ea mai lau vai aso. Ea mai le nei vai aso. E tere tonu ia o le nei vai aso ia. Ma nei le pu o le nei vai aso I fe au mga alwenga. Wa le sa ma lo le aso ngafua. Ia aso lua, aso lulu, ia astofi. Ia toe tasi le aso ia uma po ila I o le nei vai aso I fe au mga alwenga. Ia fa ma lo li le ngā lue. Ma lo fo I le tausi a inga. Ma lo lava e wai o nei atinu e tātou te ia. A le au noa ma le ngā luenga. Ia e le lope pa pe ona tausi o tātou a inga I le nei atinu lo o tātou iai. Ia wa o ngā luenga o lo moa ma I tupe tausi e o tātou a inga. E le ngata I o tātou a inga ia e mese e kālisia. O me fai o le kālisia. O me fai o le nuu, o mea uma whapena, o lea. Ma loa le tausingi o le tausinga o tātou a inga, e le ngata I lea whape le ngā ruenga le ali. Amen. Ia o le vi inga ma whaptai I le tua. Ia o le mātou fo I lo mātou vai aso, ia. Ia au ma le to'olua, ia. Ma le whāna, ia. Ma nei ala vai aso. Ia sa langona le vai o le tino ia sa fa malusi ona o le nau ina ia whapena ona tu malusi te singa o le ainga ele ngata o le ainga ia maise le kalisia. Amen. Wa a le malusi le ainga. Ia ele malusi fo I le kalisia malotu a. Yo mele le uma mena. E lai whapetai le tu le neiva yaso ia o le whainga malanga fo I le aso tina ia sa moa I le taimi sa moa I fo I tino I mai e whaptai I le tua ia I lona wha malo longa I le I umi fo sina kasi asina sina pena le 24 hours ia na moa I le tino I mai ia e whaptai I le tua I lona wha malo longa o le ia o le vi inga e wha fo I le tua le o le tātou polkalama fo I le neiva fia tari tonu I le umi le tātou polkalama ia o le tātou pokalama ia ma le nei podcast ia o le launga ina po le tala ina le o le afionga le atua. Le whaailoa atu le lei o le atua ia te oe. Ma le anga le lei o Yesu ke viso. Ina ia whapena ona tātou maua le mālosi anga mai le upo le atua. Wa o le upo le atua e ngai wha mālosi ina i o tātou ola wha le nganga. Amen. Wa a le au noa ma le upu lea. Ia orongo wingo o tātou anganga e whaima fo ia. Ona e le o e se upu e le o iei le upu le atua e whawhanga ina ai lo wanganga. O le mea fo ia e sau e tautua I le atua ma avelo ola I le atua. E au ia I tātou ona tātou tō anga e whaitau lo na fionga pa ia. O le au ngā o le whaitau ina o lo na fionga pa ia I le aso mo le aso. Ina ia whaatumu ina pēa oe, whaatumu ina pēa oe le upo le atua. Ina ia whaamalo sia I lo wola wha le nganga. Amen. E pēia o le tino. O le te mea ngā lala I lo tino I le fia ina. You have to drink water. O hoi le te mea mole lo manawa se tulo I le fia ai. You have to eat. Amen. E pei fo I lao le anganga. E le teimi e whaalongo atua I lo anganga. O oe le tangata whaolainga. E te longa ina ua tau le wa ele tau lo ngā wa e tau le lo ngā le anganga o le tua. Ono lea. Ono wa ele nau po wa le whaitauna lo tuspa ia. We have to read our Bible every day. Read the scripture. You gotta, e whenga le whawhanga lo wola whale anganga le upo le tua. Aua ne I o tātou whaatalitali I le aso sā. E tātou te oa I whaalongolongo le upo le atua ma whawhanga ma whaamanusi e o tātou wola whale anganga. No. O loo I eile fionga pa ia le atua.
Maua so taimi pe tasi le tu la 15 minute. Fai tau. Fai tau le tusi pa ia. Ea o ngai wha amalu si ai lo ola wha le nganga. Amen. Ea fu. Whaftai le tua ia ono o musu mai pēlo na nganga i teimi uma. Ia, ia tō anga i whai tau le tusi pa ia. Tō anga i whawhana lo wanganga. O la i teimi te alu i ni no whawanga fo inga le te iloa e whaafitau. I le tei ona e malu e lua. Ona lea, ona ua maa losi ma maua alo wola whaleanga. E le toi eia se meo le nei laulangi e toi mapaia ona toi whaasese ina ma poi toi lepete ina lo wola whaleanganga i le tua. Aisea, ona fo i o lo o maa losi le lo wanganga i le whawhanga i le upo le tua. I le aso ma le aso e ala i le whaitawino lo na fionga pa ia. Maua sau teimi whaitau. Whaitau lau tus pa ia. Whaitau lau tus pa ia. Te talo i aso uma. Te talo i le tua. Whaalango i le anganga pa ia o le tua. Whaapitai i le tua ona whaamanianga i ate oe malu a inga. Whaapitai i le tua i le ora ma le malosi o lo e maua pea. Amen. Olea. Tatou tō anga e whanga o tatou ora whale anganga. I le fionga pa ia le tua. Ina ia whaamalosi e ia o tatou ora. Amen. I le au ngao na tatou o mai e ave o tatou ora i le tua. Ai tatou te au ngata e whaitauro na fionga pa ia. Tu so le fionga pa ia le tua o tu ina mai o tatou lima. Ma o tatou tangata. E tatou te whaitau ai o mea malawa o lo te tupu le nei larolangi. O mea fo i o lo te tupu i lo wolanga. O lo o iei mai te tono le tuspa ia. Amen. Every answer that you need or everything or whatever you need to know about your life, about God, about Jesus, if you want to understand who Jesus is or who God is and how you receive Jesus as your Savior, it's in the Bible. Read the Bible. Amen. Don't depend to get your information from another man. Amen. There's a Bible. There's a Bible. They have all the answer of whatever you need to know about Jesus, about how you carry yourself, how you walk through Jesus, and how you walk with Jesus. Amen. Do your own research. Go read the Bible. Study the Bible. And then when you study and read the Bible all the time, you're going to feel the Spirit of God. You're going to feel the Spirit of God helping you to teach you His word and make you understand. So don't try to depend on them, another man's knowledge in order for you to understand the Bible and the word of God. Amen. E te tau ona e whaalango-lango. Alo e whai tau le tuspa ia, whaalango-lango le tuspa ia o le atua. Amen. Ia vi ia le atua. Ia, whatalo whatu fo i le nea fiafi, ia, i le uso ia pokati, ia malo uso, ia, talo fa uso manuia lava le pokalama, God bless, whatai uso vi ia le atua. Manuia le tua ia ti o le uso, a whai walo o i lunga o wala ia, talo ina ia whapena ona, ia i puipuinga o le tua ia ti o le uso, ia, a ria fo i se aso i luma tu i tātou whiloa. Ao le anganga nā mo tangata e nau. A whai e te nau e awilo wola i le atua. Amen. A whai wa e nau e awilo wola i le atua. Whaalango-lango i le anganga pa i o le atua e so soani i ate oi. Amen. Whai taulo na tuspa ia, whai taulo na fionga pa ia.
E au ngā foi le fesili, e te alu i fesili au na o le atua. E au ngā, e wha malama i a te oelo na fio. Au, i a te awa ia. E au ngā foi mpe i sili i a te aula u wha lango i le nganga pa i o le atua. Te reo whai atu la wha peo si stūlanga a wane e wha lango po ai. No, e au ngā. O sunga i whawhia ngainga, o isi e whai a o ngā sili o tātou tangata, i le upo le atua. A ia wha sili fo ila ona e wha lango i le nganga pa i o le atua. Pe a e fia malama i se mea o loo wha vevesi e ilo mawhau po o se mea o loo confuse e ilo mawhau. O le nganga pa i a o le o sili nā mo i tātou. Amen. O lea. Lea se me ma o mia, ia. Pei tau tusi pa ia. Tau le tusi o le atua. E mau aile malama anga. Ia e peso soani e fo ia te oi ilo wola wha le nganga. Amen. Pe ono whai atu ia o le nea fiafi, ia. E le umisi tātou pol kalama. Ia, o le upu fo ia le atua o le a tātou tala noa i le nea fiafi. Ia, ma nei matango fi le upu o le atua. Ia. O te whaptai fo i le atua. Walo al nei vai aso. O mawhau mea i runga o tātou po kalama. Ona ua pe ua umisi le tātou po kalama. Ia, ai whaptai i le atua. Ia, le ua whaptau uina le nei aso. Ma le nei awanoa tāua, ia. O le a tātou tala noa ai pe le a tātou whaasoa i le upa malosi le atua. Ia ua uma ona saunia. Ia, ai le o le tari tonu la, ia o le a tātou wōilo i le tātou upa malosi. I le nei fiafi. Le tua lo mātou tama, le nei fiafi la o sauni le li ie. E fola, pe wha malosi i lunga le tupenga whailangi. E ala i lau upu le li ie wa uma ona e saunia. Te talo atu le nganga pa ia o lau fio. E te wha upu. E te wha tautala i a te au. E ala i lau fionga pa ia le li ie. Ina i alu atu lau upu i alangona e tangata lau upu ma lau petalai mai. Le ngata i lea whapea lo nei tangata. Ia whapena ona whaalafi lo nei tangata le li ie. Ai tautalangia oe nganga pa ia le ne fiafi. Talo i lau fio le li ie i avea le nei po kalama. Po kalama le li ie o le a tele ini a nganga. E talia lau fio e avea mo lātou wali i mo lātou whaola. I aua ne i whaia le nei po kalama ma vi inga o se tangata. Polo nei fo i tangata. Ai ia whapena ona auna uma tu ia te oe mea uma. E ala i le vi inga le li ie. Le ata maa, talo atu i lau fio, whamanuia i au tangata o le a mata mai le neia fiafi, ia matalia ina lo upu, ia ngalue le mana lo wanganga pa ia i au lato loto mo lato anganga le li ie, ia tala ina o lato whaalongo whaale anganga le li ie e te puni o lato whaalongo whaale tino. A ia whapena o na whaale anganga le li ie lato mata mai, malo lato whaalongo ina ia luatu, ngō fie le upu ma malama ai, ma talia ngō fie i o lato, loto mo lato fina ngalo i le ne fiafi, suafa o Yesu. Amen. Ia. Ia le tu. Ia. Le nei la fiafi. Ia ole tusi ole a mo mai le tatou upu whaamalo si le nei fiafi. Ia
o lo o maua mai le mātai o e losfulu ma lima. Amen. Mātai o losfulu ma lima. A o lona fai upu e tolsun ma tasi. Se i o lava i le whasun ma le ono. O le a tātou le fai taua la le tolsun ma tasi e tau lalo le whasun ma le ono. A o le a o tona mai ni fai upu. Ia e fai ma tātou wha amalosi le nei fiafi. O le a maua mai o le a fai tau ina ile fai upu e tolusun ma tasi se i o le tolusun ma le wha. Ona si ila i o le fai tau i le whasun ma le tasi. Se i o le whasun ma le tasi ma le whasun. Toi si ila i le whasun ma le ono. Amen. Ia, o le tātou upu i le nei fiafi. Ia. A o maile maa whai ngā malanga ina ua umale ua maa toe whai malanga mai. Ia, sa o nofo ai lunga le alele ma whai taulo tuspa ia. Ai, o te tonu o le upu le nā o le tusi lea sa o whai tau ina a o whai malanga mai lunga le ea. O le tusi lea na tuu mai e le anganga pa ia o le atua. O te whaamaalose i lunga le tātou polkalama ia i le astofi nei. Ia, o te taritonu, o mea o le upu o le a tātou talanoa pa o le o whaamaalose i le nefiafi. O le fina ngalo na o le atua e fia tu ina atu i a te oe maau i le nefiafi. A wā le tātou savalinga wha le anganga. E le ngata i lea, i a tātou nofo sauni uni hei. Amen. Ia sa o nofo ama whai tau, ma sue. Ia, na o te talo lea o le i le atua. A whai o lau upu lea e te whimana o te whaasoa ai lunga o tātou pokaram. Whaamole moi, whaali mai. Whaali mai lau upu, ma whailoa mai lau manao. Ia, o lea la. O lea la o maua mai le tātou ma tā upu le tātou. Upa maalosi le nefiafi. I le mātai o lona mta upo e lusun ma lima. A o lona whai upo tolsun ma tasi se i o le tolsun ma le wha. Ia, ona si ila ia i le whasun ma le tasi. Ona toi si ila ia i le whasun ma le ono. Ia o lea o le au whai tawina. Pe a saule te li i o le tangata i lona mamalu ma le au a ngelu pa ia uma whaatasi maia. Ona te e ai lea o ia i lona nofo a li i mamalu. E wha poto ina foi i ona luma o no umalawa. Ona tu eseina lea o i la tau e ia. E pei o le leo ma moe ona tu eseina o ma moe ma oti. Ona tu ai lea e ia o ma moe i lona i tū tau matau. A o oti i lona i tū tau anga vale. Ona whai atu ai lea o le tupu i e o i lona i tū tau matau. O mai ia, o tou ua wha manu ia ina, e lo utama. Ia whai mo o tou le tofi o le malo, ua saunia, mo o tou a o lei whaavaina le laulang. Si ila ia i le whai upo e whasun matasi. Si i tatou whai tau le whai upo e whasun matasi. Ona whai atu lea o ia i e o i lona i tū tau anga vale. O tou ua whaafanoina.
O ese atu ia te au i le afi e whaavavau. Ua saunia mo le ti a polo ma ana a ngeru. Amen. So si ila i le whai tau, le whai upu mulmuli o le whai upu mulmuli o le tātou tusi whai tau o le whai upu whasuma le ono. Whapea. Ona o atu wai lea o i lātou, nai le sala e whaavavau. A o e a mio tonu, e o atu i le ola e whaavavau. Amen. Le au tu e whaitau ina a. Tu e whaamanino le lei. O le mātai o losun ma lima, pa upo e tolsun ma tasi, se i o le tolsun ma wha, o na si ila ia le whaitau le whasun ma tasi, ia ma le whasun ma le ono. O le au tu e whaitau ina ia tātou malama atili, ia i le meo i le upu ma le whina ngalo o le atua o lo tamu whai moli mo mai mo i tātou i le ne fiafi. Tolsun ma tasi, pe a saule a tali o le tangata i lona mamalu, male au a ngelu pa ia uma whaatasi ma ia. Ona te e ai lea o ia i lona nofo a li i mamalu. Los tolsun malua, e wha poto i na foi i ona luma, o nuu umalawa. Ona tu ese ina lea o i la tou, e ia. E pei o le leo ma moe, ona tu ese ina o ma moe ma oti. Tolsun ma tolu, ona tu ai lea e ia o ma moe ilona i tu tau matau, a o oti ilona i tu tau anga vale. Ona whai atu, tolsun ma wha, ona whai atu ai lea o le tupu i e o ilona i tu tau matau. O mai ia, o tou, o mai ia, o tou. Ua wha manu ia ina e lou tama. Ia whai mo o tou le tofi, o le malo, ua saunia mo o tou, a o le i whaavai ina le laulangi. Si ila ia le tātou whai upu e whāsun matasi, ona whai atu lea o ia i e o i lona i tū tauanga vale. O tou ua whaafano ina, o ese atu ia te au i le afi e whaavavau. Ua saunia mo le ti apolo maana a ngeru. Whai upu e whāsun ma le ono, ona o atu ai lea o i la tou na i le sala e whaavavau. A o e a miotonu, e o atu i le ola e whaavavau. Amen. Ona ile o se manatu au tu o le tātou. Upu whamalosi le ne fiafi. Whapea o whautala ina whapea. Ua lata le taimi e tuu ese ina ai e tātou e le atua. Amen. Ua lata le taimi e tuu ese ina ai i tātou e le atua. O longa winga, ua lata le taimi, ua tātou le toe whaatasi ai, ma tātou lima whaatasi, ma tātou mā futa whaatasi, ai ole atu ese ina e le atua. Amen. O le fesidi, o i whea o le a e tu iai. O i whea o le a e tu iai. O i whea o nei tu e lua. O le a tu ina ai oe. O le i tu tauanga vale. Po o le tu tau matau. Amen. O whea o tu nei e lua. O lo whai mai e le tusi. O le a tu ese ina ai oe ma. O le tu tau tamatau. Your right hand. Or the right side.
po o le tū tauanga vale. Left side. Amen. Ua te tau na e mauti noa, ma sila fia le e tū e te tau na e tū ai. O ia te oe lautali, o ia te au lautali. O e sila fia fo i la le tū langa o le ato fia i oe. E te tū i ai. Ma le tū o le atu i nai oe e le atua. Pe a o i le taimi o le atu ese i nai le lafu ma moe ma le lafu oti. Amen. A fai e te le o mautino. Le taimi nei. A fai le taimi nei e te le o mautinoa. E te le o iloa le i tū e te tau ona e tū ai. O le taimi nei wa tauna fai lau filinga i le atua. Le taimi le nei wa te tau ona fai o tātou filinga. Ma nu o lo o maua peo lo tātou avanoa. A o ina ua uma ona tu ese ina i tātou. E le atua. E le toi mawhai ona toi tātou mafuta whatas. Amen. Whai mai. Pe a saule a te li o le tangata i lona mamalu. Male au a ngelu pa ia. Uma whaatasi mai ia. Whai mai, ona ti e ai lea o ia i lona nofo a li i mamalu. E wha poto foi i ona luma o nu umalawa. Ona tu ese ina lea o i tātou e ia. E pei o le leo mā moe, ona tu ese ina o mā moe ma oti. Ona tu wai lea e ia o mā moe i lona i tū tamtau. A o oti i lona tū tauanga vale. O le fesili. O e iloa le tū e tauona e ia. Amen. Le taimi nei, wa tau ona e iloa. Tu so le mele, tu so ole tala le, ole taimi ole whaamasinonga, muli. Taimi ole whaamasinonga muli. Taimi e saua Iesu e whailona whaamasinonga. A whaila e te whaalongolongo mai le neia fiafi. E te le o iloa, ma e te le o mauti noa le tu e te iai. Le taimi nei wa tau ona e sa uniuni. Le taimi nei wa te tau ona e sau e avelo wola i le atua. Wa le fai mai e lua i tū tamatau ma le tū angavale. O longo winga. O le tū o le manuia ma le tū o le mālai e whaavavau. Le tātou polkalama i le nefiafi. Ua te tau o na tātou nofo sauniuni. Ua ho'o i le taimi, ua te tau o na tātou a puti mai o tātou a inga, ma o tātou whanau. Ua lata le taimi o le atua. Ua lata le taimi o le atua. Pai mai, pe a sau le atali o le tangata i lona mamalu, male au a ngelu pa ia, uma whaatasi ma ia, o na ti e ai lea o ia i lona nofo a li, na sau le i lalo fai mai, o na tu ese ina lea o i la tau e ia, e pei o leo ma moe ua tu ese ina o ma moe ma oti. O na tu uai lea e ia o ma moe i lona i tū tamatau, a o le oti i lona i tū tauanga vale. So as right now, o le taimi le ni, o lo o iai pelo wavanoa, o lo o maua pelo tātou wavanoa. Mana tua, there's two, e lua i tū o e peinale o le am, tu ese ina i tātou. O longo winga, o le tū o le manuia e whaavavau, ma le tū o le mālai e whaavavau.
So a whai e tele o ola mo le tua. A whai olo e fia mea, fia pea I mea o le lalolangi, ma o tuina naunga o le lalolangi. O longo winga, o le tū o le a tuina I oe, o le tū tauanga vale. Amen. A whai olo e ola I le atua, ma avea oe matangata kewisiano, wa avea oe mawhawhine ma tali I o le atua, ua e wha te wha maoni I le atua, e te ono sa I puapua ngā, e te rei wha longo ti nā, e te tū mau pea I le atua. O longo winga, o oe o le a e tū le tū tamatau, o le tū o le manuia. E lua I tū o lo tau mai, o le a tū eseina I tātou, o le tū tamatau, ma le tū angvale. O lona winga, o nei e tū e lua, o le tū o le manuia e whaavavau, ma le malai e whaavavau. O whea la e te tū iai. O whea la e te tū iai. E ese o le mānaia ma le oli o lo loto. Pe a o mai le taimi o le atua a o loo e tū mau pea, ma le wha maoni I le atua. Whai mai e te maua le manuia e whaavavau. Amen. Whai mai e te maua le manuia e whaavavau, o le ola e whaavavau, ua uma o na saunia mo I tatou. Whai mai le tusi, o na whai atu lea o le tupu I e o I lona I tū taumatau. O mai ia, o tou ua wha manuia ina, e lo utama, ia whai mo o tou le tofi o le malo ua saunia mo o tou a o le I whaavaina le laulangi. See? Everything that is supposed to be happen is gonna be happen. O longo winga, o mea uma nei wa uma na saunia. Ua uma o na saunia e le atua le malo. E tu ina atu ai tangata o lo tau ia in taua ina o tangata o le atua. O tangata o lo o ora wha maoni I le atua. O tangata o tā ua o atali I ma whawhini o le atua. O lo o ora ma whaia le whina ngalo o le atua I lea aso ma lea aso ma lea aso. Le whai mai. Whai mai e tu ina atu tātou le malo. Whai mai le malo wa uma o na sau nia e le atua. Ai le I whaavai ina le larulangi. Amen. O aila ai le fia o I lea malo. O le ane malo le o le ola e whaavavau. O le ola e whaavavau. O aila ai le fia alu I le ola e whaavavau. Amen. E te ilo. O le whaingo fie I o le tike ke alu ai le e mau ai le malo le. Na o lo saua e ave lo ola I le tua. Te lia Yesu e avea mau ali I mau whaola. Ma e sa vali mo le alii. Ma e tautua mo le alii ma le wha maoni. Ma whaia le fina ngalo o le atua. O le a le fina ngalo o le atua. Ai le io o I le taimi a fio mai le atua a ave ina lo ola. O te tau ina atu ia te oi le nea fiafi. E te maua le ola e whaavavau. E te alu I le ola e whaavavau. Tuso o le taimi le nei. O le taimi nei ua te tau o na whai o tātou whiriwhiringa. Whai lau whiriwhiringa I le taimi le nei manu. Manu o lo o maua pelo ua vanoa. Manu e le itapunia e le atua le whaitutoa. This is the time to make your choice, your decision.
This is the right time to give your life to God. Wa te tau o na tatou o mai a puti puti mai o tatou a inga. O tatou whanau. I le atua. I tatou tō anga e whaile ngā luenga le atua. Whaile fina ngalo o le atua. Amen. Te iloa. E o loa ina tapuni le wanoa le tatou te maua. You don't have no more chance. A olo e ola pea la i le nei laro langi o lo tatou iai. A whai o le nā e le o whai alo whiwhiringa. A whai fo i e le o ola le atua i lo wōlanga. Lo uso mo lo tu fina i le nefiafi. Pai mai le anganga pa i o le atua. E ala i lo na upu le nefiafi. Ua te tau o na e sauni. Ua te tau o na o tātou mai e awe o tātou wola i le atua. Ua lata le taimi o le atua. God's time is near. A o e mānawa pēa ma e maua pēa le ola i le taimi nei. A ele i whaia sau whiriwhiringa le lei. A ele i au mai aro wola i le atua. O le taimi le nei i te tau o na e sau. Sau e awe lo wola i le atua. O mai e awe o tātou wola i le atua. Amen. Tate tonu, ia ele whaingo fie. Ia, telefo i isi tangata wha mai ia pao. Whaingo fie ia, o ia, ma, no. O lau sau e awe la uola i le atua wha mole. Ele i whaingo fie. Ele i whaingo fie se whiringa na uwhaia. Amen. Na o sau e awe la uola i le atua. O lau whiringa sa whai. It wasn't easy. Ai sea, ai fo i sa maa losi lau tū le tino. Amen. O lo uola wha le tino ma lo uola tu ina naunga i meo le lalolangi. It was really strong. Stronger than my spiritual life. Kala mana moi. Ele i whai ngō whiero sau e au mairo ola i le atua. O na sa whaalu ngia ma malosi lo uolanga i le lalolangi ma whiawhianga o le lalolangi. A fo i ua whainga tā ona ua māsani e le olanga. I whiawhianga ma meo le nei lalolangi. Amen. Ae ona ua alu le olanga. Ua ufa apea ifo i lo uanganga. Ia tea. Ua te tau ona o whaia se mea le lei mo au, mo lou to o lua, mo lou ainga. O lea, o lau sau e ave lo uola, mo toe ofo i nā atu lo uolanga i le atua. E le isuia la lo uolanga ona o se mea ua tupu, po o se mea na whai mai e se tangata i a te au. Nope. It was my own desire and my own decision to give my life back to the Lord. Where I supposed to be. O le ave o le olanga i le atua. Amen. A o te whawhetai i le atua. Sa ia whesoso ani mai i atea. I le suia ina o lo uolanga. A e mana o sui lo uola ma ave lo uola i le atua. Aua ne e whaalangolango i lo manosi. Te talo i le atua. Te talo i le anganga pa ia o le atua.
E fe soso ani mai ia te oe. E ala le suia ino lo o langa. Ma tu ina atu o lo ola i le tua. Aua e te wha teme teme. I lo sau e ave lo ola i le tua. If you come back to give your life back to the Lord. I e sau sa uniuni. Ma i e sau ma lo loto atoa. Ma lo wanganga atoa. E ave lo ola mo le tua. Ma ia e whaalango i le anganga pa ia o le tua. E fesoso ani i a te oe. E ala i lou savalinga mo le tua. O lea, fai se filifilinga le lei manua lo o maua lo tātou avanoa. Amen. As right now we still have a chance to give our life to the Lord. Ale fai mai. O mai ia, o tou ua whaamanu ia ina, e lo utama, ia whai mo o tou le topi, o le malo ua saunia, mo o tou a o le i whaavai ina le larangi. E lua i tu, o le malai e whaavavau, ma le manuia e whaavavau. Amen. Te minei. Aua e te popole. Aua ne i o tātou popole i le vaai mai o le lalorangi i a te oe. Po le a le lo roto ma le whaingatā o le o langa sa e ai. A ua a whaiwa e tau mawhai te sau e avelo wola i le tua. Ma toi whaafo wina lua maftanga ma le tua. A o whaingatā ona o le vaai mai o le lalorangi ma lo manatu whaapeo o le a whai oe mo mea ula le lalorangi. Lau tala i a te oe le nea fiafi. Aua te popole. Amen. Aua e te popole i le whai mai o le lalorangi i a te oe. Sau pea oe i le atua. Sau pea oe i le atua e avelo wola i le atua. A whai e te fia maua le ola e whaababau. A whai e te fia maua le manuia lea. Aua e te whaalongo i tala o le lalorangi. Focus pea oi le atua. Sau e au mai po le ale lo roto ma le matanga o le langasala ma le lo roto o tu ina naunga o le o langa sa e whaia. Au e manao e whaafo wina lo wola a mai lo wola i le atua. Sau e ave lo wola mo le atua. Au e te popole o le tūru o mea ia o winga ia o le lalorangi o le whai mai. O le mission o le ti Apollo, ia aua ne i to tele ni tangata e o i le manuia lea. O le mission o le ti Apollo, ia to tele tangata e ave e ia i le mea o loo i le malai o lea, o le afi o le se oli. Amen. Fai mai le, fai upo e whātasi. O ila, o le a tātou i loa ai. Ma tātou mauti noa ai. Le me e i uai o tātou anganga. Pe a whai e tātou te le o mai e ave o tātou wola i le atua. Ma whape nā ona a vea tātou ma mātari i ma whanau o le atua. A o loo tātou fia pea i mea o le nei lalorangi o fianga. Ma mea uma o le lalorangi. O lea a tau mai ei i le whai upulea. Le tūlanga ma le mea ma le itu o le a tu eseina ai tātou. E le tua. Whai mai le whai upo e whasun matasi.
Ona whai atu lea o ia i e, o ilona i tū tauanga vale. Ilona tū tauanga vale. O tau ua wha whanoina, o ese atu ia i a te au, i le afi e wha vavau. Lau tu whaitawina. Ona whai atu lea o ia i e i lona i tū tauanga vale. Amen. O atu, o tau, ua wha whanoina, o ese atu ia i a te au, i le afi e wha vavau. And listen to this part. Ua saunia mo le ti a polo maana a ngelu. Oh, glory to God. Whai mai Yesu, o tau le tangata, ta tau tangata le usitai, le fia whaalongo, maa le loto, maua i le loto wha maua lunga, maua i le loto wha sausili, maua i le loto ulangia i tangata o le atua. Maola pea i fia fianga matui na naunga o le lalolangi. Le whai mai Yesu, whai mai, o ese atu ia i a te au i le afi e whaababau. Whai mai la i o Yesu, ua saunia mo ti a mole ti a polo mana a ngelu. So here's the thing. O le fesili. Na saunia e le atua, le malai o le afi mo oema. Le fesili na mo oema o le nefi afi. Na fausia e le atua, le afi ma le se oli. For you and me. O le tali. Le ai. O le se oli aia. Na fau e le atua e tuu ai sa tani, maona vaenga au, maona a ngelu, maona malo. Not us. God didn't have no intention to put you and I in hell. No. A o le alofa le na o le atua. O le alofa le na o le atua o lo tau mawhai, pea e la unga ina atu, ma fola fola atu, ma fau fau tua atu, ia i tātou. O mai e ave o tātou wola i le atua. O mai e ave o tātou wola e talia Yesu e avea mo tātou ali ma o tātou whaola. E i tātou fo i ese matui na naunga o le olanga. Ona tātou mawara i o le ola e whaavavau. O le ola e mana o le atua i o tātou maua uma le ola e whaavavau. Not all the way around. O le mafua anga o le a e o ai i le afi. Le lepa afi. Ona ua e talia le ti a polo, ma ona fia fianga, ma ona tu ina naunga, ma ona mai lei pepelo. That's the only way o le a e hi uai le malaia. Amen. E le i fina ngalo le atua me e alu o e mau i se oli. I le malaia o le afi. O le fina ngalo o le atua, ia tātou maua uma le ola e whaababau. A o lona whaingata, ua maua tātou, ua wha maa a peo tātou loto. E te lo ele sau ti apolo.
tele i o mea o lo tamu whaile ti a pole whaatou singa i o tatou mata. O tatou wa ai i mea fau i o tutupu nei. O le sawa le nā o le sawa le ti a polo. O le whainga tā fo i le nā. O le whai o lo whai unga. E te sau e avelo wola i le atua. Ona o le malo losi o tuina naunga o mata. Mo fia fianga o le lalurangi. Le ua iei tātou le taimi nei. A o le tara sawa. O le a le mea o le a. O le a le mānei o le mea o lo maua o whamanuianga o le tino. Ma fia fianga ma e fia fianga o le lalurangi. Ai whano ai lo wanganga i le mālaia e whaavavau. Lea leonga. Lea leonga e tātou te maua i mea o le nei lalurangi. Ai whano ai o tātou wanganga i le mālaia o le afi le me e te tau ona na o le tātani ma ti a polo ma ona malo. A le la ai e toi alu watu ai ma oe. Ona o lo le talia o Yesu e avea maua li i mau whaola ma e ola mo le tua. Peo na o whai atu. E le leanga le tele o whamanu i a o meo le tino o whamanui ai o e le tua. No. Pe le tele o tupe, it's fine. A whape e te tamao a inga. Tele tupe, tele o whamanianga mai le tua. E le ai ma se a whaina o nā mea. Ai te avea lo o whamanianga mai le tua. E te mau ai le loto whaamaua lunga. Ai le mau ai so o lofa i tangata. Ma e whaangalo ina ai le tua. O le nā la e se ai oe. O le nā la e tu ese i nai oe ma le tua. Amen. A whai e te tamau a inga. Whamanuia le tua i a te oe. Tele me maua le tino. Ai te whaamaoni i le tua, e te auna i le tua, e te maua le anganga alofa, e te maua le loto maua lalo, po le a le tele o umea, ai te maua le loto maua lalo, ma le loto alofa, ma e feso soani i tangata, ma whaia le ngā luenga ma le fina ngalo le tua, e te saho i le ola e whaapapau. E te saho i le ola e whaapapau. Amen. Ai a whai e te fia i tuina naunga o leo langa. Ma bea oe matangata mau mea, matangata ua tele whaamanuianga o loo iai, ai te fia ni me le lalulangi nei, ma leo langa nei. Ia o te tau atu ai a te oe. O loo i unga o le afi. Tala ma le moni. O loo i unga o le afi. A le tala ia la salo o. Ma le mau oa. Pei mei o le mau oa sa lau i loa. A ora pea ma soifua pea i le lalulangi. Le vaaiga o le tagata i le mau oa o le se tagata mau mea. O se tagata maualuga. A o le vaaiga o le tagata ia lasalo o loo ola ma maua lalo, papala le tino. O le vaaiga o le tagata o le lalolagi e vaaia lalo i ai. Ai ina ua uma o la ua soifua. O le nā la e twist ai. I le lalolangi nei. O mea o le tino.
O le va'aiga o le tagata o le lalolagi ma mea o le tino iā te oe pe a whai ua avea oe ma tangata maualunga, ma tangata maumea. Le aiso walofa, na o mea o le lalolangi te fia ai, e le o ola le atua i lo oranga. A le va'aiga o le lalolangi a oe, you are the one of the kind. Le va'aiga nai le lalolangi. A o le tangata, o lo o ora, ma safa pea e tau ave le ngā luenga le atua, maua le loto maua lalo, maua i mapatianga o le tino, ai le whaavai pea i le atua. O le va'aiga o le lalolangi, o le mokua wa'aia lalo i a te oi. A whi mai o la salo i papala. O le fofo, o le papala, o le o le kingo, le fuefu ngingi e le kingo. We wa'ai le maua lalo. The lowest point of somebody, of your life, or anybody's life. Le va'aiga o le lalolangi. E te whi wa'ai atu, te sa vali atu i so uso, po so watali'i. A o lo nofo mai lungo se, au wala. Whai ma mea ula tangata, tu wheango ai tangata. Te whi wa'ai e. Ai te iloa. Whai mai ina ua uma o la ua ola. O le nana wa'ai e ilo le ese senga. Mo le tangata na ola i mo le atua. Ma ono sa i le atua. Ma whaia le fina ngalo le atua ma le whaalango i le, nai ka unga le upu. Ma le whaavai. Ma le tangata na ola, ma le manuia, sa maua manuia i le lalolangi. Ma mea uma. He mea. He mei ua kangi. He mei ua kei. Kei le anganga o le afoi. Kei le anganga o le maua. E kei foi lunga ese le mea lai ai. Ua sui le nofoanga. Amen. Ua sui le nofoanga. Ua leto iai ni mea i ila. Ua leto iai ni ofu mananaia. Ua leto iai ni taavale mananaia. O te tonu o le fale. Matua i sui le nofoanga. Mai lava i le nofoanga mananaia. Ma le mata ngō fie. Na vaaia i te tonu o ora i le larolangi. Mai le mata ngā. Ma le malaia. Ma le bebela. Le me o ai le tangata. E maa le loto. Maua i le loto faa maua lunga. Maua le loto lea rofa. Maua i le loto faa sausiri. Whimea. Mua i le malai o le afi. Whimei matua i bebela le mea. Whimea. Mai na iei lo atu iai. La salo. Mai na iei lo atu la salo. Mai, makamo apiramo. Ba aila o le matanga me tangata. Me matanga le me i o le tangata. Ai le usita i le atua. Ma le faa longo i le atua. Ma faa maha a pele loto. Ina ua o. I le malaia o le afi. Nofo mai mapau i le manuia sa i le maua. Aia. Maina ia fai atu ia apele amu. Fai ia la salo. Taua ina ia faa su. God is good.
Mai taua ina ia whaasusulo na tamai mai lima. Milona Milona ngutu, se tulo. Se inu. O le fesili. O ai ale tangata. E te mawhaia ona e whaia sisi tangata a o e ola i lalo langine. Se kaunga e loi. Se tulo wa. Le ata le tau wha matala atu. Ina ia manino le upo le atua. Ia uma ifo le tātou por kalama i le nea fiapi. Wa e talia le upo le atua i lau loto. Ina ia whaisau filifilinga le lei. Whai maile anganga pa ia, whai maile upu. Ua lata maile taimi e tu eseina ai tātou e le tua. O lea lai whai mai. O whai atu le mau oa ia la salo. Le tangata sa ngofo i lunga o le fuefu. O le tangata sa vaai a lalo iai lalo langi. Le tangata sa feanu iai tangata. A lea ua whai e le tangata na mau mea. Na maua le manuia. Sa nofo i le fale le lei. Sa le oi se mea ai. Sa le oi se mea inu. Sa maua uma mea uma. Alea. Ale wa ungangi le tangata na vaai a lalo iai. Ale wa ungangi le tangata o le atua na tau mawhai e fesili atu se sosoani. E vaai a lalo iai. Ale le ua toe tangi iai. Ai o le matanga. O le matanga. Le mena le whai e ia apela mo wha mole. Se asu maisi na tamai i pu vai. Na tau fia lolo la ia. Ai wha mai ia. Tamai mai lima. Wewa aile me ho o ile tangata. Wewa aile me ho o ile tangata ile i whaiere filifilinga. Mo tangata ile i sawe avele ola mo le tua. Le tangata e olo o whai atu pea ai ula mai pea. E whai atu pea ai whai ale tu ina naunga. Whai atu pea le fionga le atua, ta lai atu pea le fionga le atua, ai wha maa a loto. O tatou wa aile me iu iai. It's not a good picture. So le fesili. E te fia ho i le tūlanga. E te fia ho iai. O mea o le lalolangi nei o fia fianga. O pāki o mea o le nei lalolangi. E te le sao ai le ola e whaavavau, ai e te sao ai i le mālaia e whaavavau. Mana tua mai le upu lea, whaavavau. Rongo wingo le upu le whaavavau, there's no ending. It's keep continue without an ending. O longo winga, a whai e te sao i le mālaia, longo winga e ke continue, le ti ngā, ma le whainga tā, o le mea o le a ho o ai oe. Amen. A o le tangata ua alofa i le atua, o le tangata ua alofa na ia i a te ia, o le tangata ua alofa i lona tō lua, alofa i lona whānau, alofa i lona a inga. O le tangata e sau e avelo na ola mo le atua. O le tangata ua whai ua sau e tai mai lona a inga. O lona nuu, o lona e kalesia, e ave i le atua. E whaia le fina ngalo o le atua. Talia le atua, i o lātou loto, ma o tātou fina ngalo. Aua ne i o tātou se e ngofia i mea o le larolangi. The devil is trying his best
e wha pongi sāro wa ai wha leanganga. Ina ia maua mai o oe, e ave le mālaia. Mana tua mai, o le mālaia o le afi o le se oli, na whai e le atua, e tu o aisa tani, maona a ngelu, malona malo. Not you, not me. O le fina ngalo o le atua, ia tātou sao atu uma i le ola e whaababau. Ai ala ona e iu i le mālaia, ona ua e talia le ti a polo i lowo langa, ma e fia fia i mea faa le ti a polo i lowo langa. Amen. I rather struggle with God. I rather struggle with God's plan in my life. E whailang ngadwenga. Ai saolo wola whaaliang. Ai saolo uanganga mo lo wola i le ola e whaababau. Nai lo fia fia i meo le lalo langi ma maua wha manu yanga o le lalo langi. Ai mu le afi e whaababau. So le taimi nei. O ainga. O uo. O lo unuu. Ma e masani. A whai e te mai moa mai le nei afiafi. Whai mai le upo le atua i le nei afiafi. Ua lata mai le taimi e tu eseina ai. Tatou e le atua. E o loi le taimi e te puni e le whai te toa le atua. Ai te le isau e avelo wola i le atua. That's it. E le to e maua sa ua manoa. A whai le afiafi nei. A whai e te mata mai. Po i te tonu whale mai po whea lawa. A e te sila fia. E te le italia ina Yesu e avea maua li i mau whaora. Le teimi nei e te talo i le atua. Te talo i le atua ma le loto salamo. Ma le loto wha maoni. Wha pea atu i le atua Yesu. A fio mai e i te tonu lo loto. A vea oe mo ua tua. A vea oe mo ua li i whaora. I le nei lava afi afi. Lea li ie. Wa o talia oe e a vea mo ua li i mo whaora. I le suafa manu malo Yesu ke viso. Amen. A whai e te whaia le loto te talo i le atua. Ma e talia Yesu le nea fiafi. Ai tupu se whapo se e wala a wina oe le atua i la 5 minute i lumatu. You were automatic. Alu i le atua. E o i le ola i whaapapau. E tusa le tangata whatua atalia Yesu le taimi nei. Ma le tangata ua leva o na talia Yesu le fia tausanga. Tusa le lei. E tātou te o whaatasi le ola i whaapapau. O lea. Whailo tātou whiwhiringa. Whai o tātou whiwhiringa manu o lo o maua lo tātou wa manoa. As you still breathing right now, you still have a chance to give your life to the Lord. Accept Jesus in your heart. Awa te popole I tala lalangi. Awa te popole I meo le lalangi. Ai e popole I lo wora. I e sao atu I le ola I whaababau. O le tātou upa amano sile nā I le ne fiapi. Whaafetai I le tua I lo nā upu. Te talo I le anganga pa ia o le atua. Ina ia ngalue I lo loto. Mo loufi na ngalo I le afiafi nei e ala I lo na upu. Whaamanuia le atua I a te oe. Whaamanuia le atua I lo tau mawhai I au mailo wola I le atua. Te talo I le anganga pa ia o le atua. E fesoa soani I a te oe.
e ala i le suia ino lo olanga. Amen. A whai e te fia tala noa, lo i lalo numero ala o telefoni. Bili mai, tātou tala noa, ma tātou whaasoa i le upo le atua. Amen. Pe ona o whai atu, le neipol kalama is for everybody. O le upo le atua, e le o se upu na o se tangata e to tasi. E le o se upu mo na o se ekalesia e tasi. E le o se upu o na mo se talitonunga e tasi. No, o le upu le atua mo tangata uma. Pe te loko assembly, pe e ke loku pope, pe e ke loku ka iki po le lava le lotu e te lotu ai. O le fina ngalo le atua, ia tātou ave o tātou wola i le atua, ma talia Yesu e avea mo tātou a lii mo tātou whaola. Wa ese o tātou e se senga mo tātou manatu, a ia wha mua le atua ma lona fina ngalo, ma talia Yesu, ma tātou wola mo Yesu. Ona tātou moa la ia o le whealo whani, ona a bea ai leo i tātou, ma au auna ma tamā o ma talii, ma whawhine a le atua. A o tātou wola i le neilo lang. O le fina ngalo na o le atua. Amen. O le fina ngalo i le atua, i o tātou o mai, e ave o tātou wola i le atua, ma talia Yesu, ma tātou wola, ma whaia le fina ngalo o le atua. O anisi me i tua atu, give it to God. Ave i le atua. Amen. Ave i le atua o mana onga. A whai e te fia malama a tili i le atua malona fina ngalo. Whai tau le tusi pa ia, wha lango i le nganga pa ia o le atua, ma te talo i le atua. E au mai e le atua le tali sa o ia te oe. Ona wha malama le i le atua, lau fina ngalo, i le mea e te fia malama ai. O lea, o le tātou upa malosi le nai le nea fiafi. Wa manuia le atua i le nea fiafi i le tātou ainga, o tātou tamā, matina, mātua, o tātou whanau, i sunga i whawhengainga mo o tau e pale tua o e kale sia uma o le nei lalolangi, o Samoa, Amerika, o Whealawa. Ia whaamanuia le atua i ate o tau le nea fiafi. Pa mai le tātou upu, ua lata mai le taimi, e tuu eseina ai tātou e le atua. So right now, whailau whiwhininga mo le tua. O mai e ave o tātou wola i le atua, ave o tātou loto i le atua, tātou ngā lulue ma le wha maoni i le atua, tātou on sa i puapua ngā mawhainga tae o mai a te tātou, o lo o so i fua le atua, o le atua nā te pui, nā te tai a i tātou e ala i lona nganga pa ia, e whesosoani i a te oe mau i le aso ma le aso, e ala i lo tātou savalinga. O lea whamanuia tele lava le tua le nea fiafi. Thank you, Jesus. Le swafa pa iyo Yesu. Amen. Le tua lo mātou tamā. Wai manuia le lau upu whaasoa i le nea fiafi. Whapetai tamā i lo wanganga pa ia. Whapetai i lo whetalai mai o mātou wanganga mo mātou loto. Ina ia whapena o na toi te tala ina o mātou mawhau. Ina ia toi wha tumuina i mātou i lo upo, e au i mātou o na whailo mātou whiwhilinga, a o maua pēr lo mātou a wanoa pē o na e whetalai le nea fiafi, ta mā talo atu i lau o whio whesosoani mai a i mātou, o mātou loto puapua ngā, mali whaingata, mali leu si tai a te oere le ie, mātou whesosoani atu i lau o whio, e te whesosoani i o mātou o langa au auna. Wha ma ngalo ni o mātou se mani o mātou a leu le i le nei aso. Po le nei fo iwa yaso. Le ata mā whapitai tele i lau peta lai mai ia i mātou le nei fiafi. Po i pere vi inga i lau fio. Ono Yesu. Amen e amen. Ia bi ia le tua, ia tari tonu ia. O le tatou upu whaasoa le na le nei fiafi. Ia. Whaftai i le atua, ia.
I lona upu matangofie, ia, o whai lea ma whaamalosi mo tātou ola, auna i le atua, ia, i le nei fo i vai aso, ia, manuia tele fo i toe vaenga o te toe, o le nei vai aso, i fe au manga luenga i le aso a tae au, ia le ngate lea, ia whaapea le stona i le weekend, ia ma le sa, ia, le ngate lea, ia o le tātou whasisilanga, ia, o le tātou por kalama i le stona i le itu la ono, pei ona masani ai, i le stona i le ise tātou por kalama i le aso waleile, na le tonu lava aso o lo whapena o lo e atua i le tātou por kalama, na o le aso tofi, aso toa nai, ia whaapea le aso sa, o lea, ia, mana tua le tātou pokalama i le ono, i le afiafi, i California nei, i le itu la ongo, i le afiafi, ia, i le aso toa nai, ia, o le a whapena, ia, o le a moe fo i le a manoa, tātou te mafuta i fo i, ia, ma le uso au auna, ia, Esekia, tala lei Esekia, mai Amerika Samoa, ia, o le tātou paanga masani ia stona i te tasi ia ma le sunga ia Esekia o le ia manatua mai le tātou pokolama i la o tau tarusanga ina ia whapena o na sao mauri pea le tātou pokalama i aso o lo ua uma o na whailonga ina ea tuai le tātou pokalama o le ia moli atuai le anganga whapitai ma le whaamalo ia i tātou a inga uma o e kālesia o ma e masani o le tātou pokalama la o tau nofo talo mai pēr le nei pokalama o lea pa manuia te le lava le tua le nei mai aso te whaasilisila atu mana tua le tātou pokalama i le aso tonai no na i tūla e ongo i le afiafi ma lo whaalo alo lava ia o le temi nei ia moli atu o lo whaanga ma seiku nai ia i le paso le tātou pokalama le afine ia afina lea sa tau mai moa mai e le amatanga. Ia, ilona pese o lea. Ai fina, we miss you, we see you Sunday. Ia, whamanuia tele le atua ia te oe le tō fine. Ia moa pe oe le manuia, ia ma le malosi o le tino. Ia, le suafa ma le malo Yesu ke wiso. Amene, ia o le tātou pokalama le nā nea fiafi. Ia manuia tele le nei a po i malolonga. Ia awa fo i sauni atu i au manga luenga i le aso ata au. Ia i le nei a fiafi vi ia le atua in the name of Jesus. Manuia po. Jesus is the answer for the world today. But from there's no